دما خوش بینرین هجا ایرویکی گولان 2024 روشان روژا چهارشنبه بویر و گشتن هر سرکی و هری بالکش یه دناوا روشه ده قومینا مجوار دناوا بلتنا داویا روشه ده پیشکش بید. بله ایرویکی گولان روژا کارکرانیا جهانیه به ویبونه گلی حریم باکور و روشتات سوریه به جوشک مزن افروش پیروز کرن ده شاهیان ده کت و تکوشینا سالانه یا پارتیا کارکرین کردستانی هات سلاف کرن و تیده هات دیار کرن کو برحیه که گولانه و آزادی فیزیکی ریبر آپوژیم مسوگر بکن. ریبریا خسریا دموکراتیک حریم باکور و روشتات سوریه به بنیاد روش کارکران آجانی داخلی دا او دیار کرد که کارکر هیمان سرکه یا رزگاریا جواکانه. ریبریا خسر داخلی خوی نویسکار سر مجاری ده و هاگات کارکر سونا بنگین آگاندنا جواکانه. کارکر خودی دیروکه که تشجیع آگاندن او پیشخستنا جواکانه او رولا وان دا آواکرن او رزگار کرنی ده هیه. ریبریه دست نشان کرد که تبی که دا کارکران او رولا وان آ پیشنگ لی تنی وکه آلافین برهمدان هاتنه خبتاندن. ریبریه کارکر وکه بنگاه خورد آهیز او آواکرنا پیناسه کر او دازانین که ده تواهی آلیان ده دبن هیزا پیشخستنی.
Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê dawiyê got ji bo pêşxistina civakê em bi israr tê bikoşin. Belê ket ya me ya gotin jiya me ya bi vê dirûjmeyê li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê bi 10,000 kes di roja yekê Golanê de li hevkom bûn ji qadên mîtîngê banga êdî hewcehiya vî welatiyê bi rêveberiya yeke ku alîgiriya kedê û demokrasiyê bike heye hate kirin. Li Stenbolê polîsan êrişî kesên ku dixwestin bi wesîleya rojê ber bi qada Taksimê ve bimeşin kirin û herî kim 216 kes hatin mincav kirin. Kardeşim. Li bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye îro bi 10,000 karker ji bo yekê Gulanê Roja Karkeran a cîhanî tevî hemû qedex û astengiyan hatin bahev. Li Wanê bi hezaran karkeran bi dirûjmeya ketiya me ye gotiniya me ye cejna xwe pîroz kirin. Nûnerên sendîkayan ên li vir axivîn polîtîkayên şer û mîtîngeriyê yên li dijî ketkaran şermezar kirin û gotin. Êdî hewceyiya vî welatî bi rêveberiyekê ku alîgiriya kedê û demokrasiyê bike heye. Di mîtîngê de hevserûka giştiya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partiyê Tolay Hatimoğlu jî got. Bi çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd bê para karkeran zêde bibe. Ve değerli işçi emekçi kardeşlerim, değerli kurum temsilcileri. Li bajarê Êlihê jî mîtîng di pêşengiya platforma Ked û Demokrasiyê dest pê kir û ketkaran li wir daxwazên xwe qêriyan. Ketkarên bajarên Dêrsim û Dîlûkê jî yên ji bo pîrozkirina yekê Gulanê daketin û qadan anî ziman ku bütçe ji şer re tê xerçkirin û ev bankkirin. Divê gelên me ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd têkoşînê mezin bikin. Ji bo pîrozbahiya yekê Gulanê ya li Taksîma Stenbolê ku ji bo ketkaran bûye remza qada têkoşînê bi hezaran kes li Saraçhaneyê kombûn. Her yer direniş! İmralı'dan Taksim'e! Her yer direniş! Hevserûkê giştî Tuncer Bakirhan jî tevî rêveberên partiyê ji bo bimeşin Taksimê berê xwedan Saraçhaneyê. Tuncer Bakirhan li wir banga têkoşîna hevpar li hemû komên civakê kir û got. Em baş dizanin ku heke em bikaribin birêya yekitî û têkoşîna karkeran, têkoşîna demokrasî û azadiyê bînin gel hev wê bikaribin bingehekê xurta têkoşînê ava bikin. Dema girseyê xwest cejna xwe li qada li Taksimê pîroz bikin, polîsan êrişî wan kir. Hat ragihandin ku herî kêm 216 kes hatine binçavkirin. Bilî her yekê Gulanê roja cejna karkeran li seranserê cihanê jî bi meş û çalakiyên cor be cor hate pîrozkirin. Bi taybetî tişta ku di çalakiyan de derket pêş daxwaza karkeran a ji bo başkirina şert û mercên kar zêdekirina mûçeyên wan bû, her wiha li qadan ketxwarî û gendelî, neheqî û bêedaletê jî bi tundî hate şermezar kirin.
三党不过半的蓝绿白大球滚到舞台的前方哦，请往舞台的前方来滚哦。 بله هر ده روشه یکمین یا مها گلانی ده جی ایرشین دولت ترکیه قرکر و چتین وی ین سر هرمی رانوستیان ایرو جارکدن گندوارین من بیجی او به چکین گیران هاتن تو بارانکرن هیزین رزگاری عفنی جی بیلانچوان نیسان یا ایرشین دولت ترکیین لسر شهب و عفرینی اشکرکر لگوری وی ارتشا ترک و چتین خوانو تو یک جاران ایرشی سو حفت دورین عفرین و شهبای کرنه. لسر هرمی ایریشین داگرکریا دولتا ترک و چتین و رانا وستن. چتین ارتشا ترک داگرکر ایرودان نیورو گنده سیدای دیکه و باکور روجاوی ناوندا باجار من بجی به هوانان تو باران کر. ارتشا ترک داگرکر و چتین و درنگه شریجی گندین اسدی مشرف و نوهات این باجار زرگانیا کانتونا جزیره بوبیسان تو باران کرن. دنجام توباران ده زیانین مادی گهش عرض و زوین شینین گنده نابوری. هر وها ایریش دیجی گنده شوار خیا نافچه شرای عفرین جهبو. ارتش داگرکر به بالافرین بمیروف به دو موشکان گنده شوار خیا نافچه شرای عفرین داگرکری بمبا باران کرد. ناوندارا گاندنا هزین رزگاری عفرینی بیلانچو ایریشین دولتا ترک داگرکر و چتین ویین که دمها نیسانی ده لسر هرم عفرین شهبای پیکانینه اشکره کرد. لگوری بیلانچوی داگرکران دنا برای 1 و 3 نیسان 2024 ده نوتو یک جران ایریشی 37 دورین کانتون عفرین و شهبای کرد. دبیلانچوی دهات دستیشان کرن کو ایریش به توپین اوبوس و هوانان، تانک، بمباوش، بالافرین بمیرو و بچک پیکاتنه. دنجام ایریشان ده ونداهین جانی چینه بونه لزیانا مادی پیکاتیه. بله هرد نوا مها نیسان ده هیزن آسایش جیج بو آرامیا لحرمی گلک اپراسیون پیک آنین هری داویه بریا دروژان لناو رقی ده انجام اپراسیونه که ده شانه کین چتیان آج 5 کسان هبو حتی گرتن آسایش راگهاند که اف شانه که هری خطرناک که لناو باشار بو هر وها ده اپراسیونین لطبقا منبج و شهبای ده 5 کسین بکارهنرین فروشکارین نارکوتیک و کسی که پرای سخته چه دکرن هاتن گرتن. شانه که دنو چتین داشی لرقای جهف هات خستن. 29 نیسانی هزین آسایشی لحریم اپراسیونه که برفره پیکانینه. ناوندارا گاندن آسایشی بداخویانی که لسر مال پر خو آگاهی پار بکره. ناوند چتین گرتی و که خطرترین چتین لناوا باجار بناف کرن و اب آگاهی پار بکره. به اپراسیونه که سرکفتین هزیمه شانه که چتین آج 5 کسان پیکتی گرتنه. ناوندی دیار کرکو دستی وان کسان ده گلک بویرین رشکوژیین لحریم کل همبری هزین لشکری و جواکی پیکاتی دهیه. هر وها به وان چتیان را گلک چک و جبل خانه جی هاتن دست سر کرن. اصایش آگاهی آوه یکی جی داکو اف چتل کریارین بیکانین مکر هاتنه. و دناوا دمین پیش ده مکر هاتن وان چتیان برای گشتی را جی پار بکنه. لمن بجیجی دو بلافکر ناکورتیکی هاتن گرتن. ناوندارا گاندن آسایشی درباره مجار دداخویانی که نفسکی وشانده. دداخویانی ده هات دیار کرن که 26 نیسانی دو بلافکر ناکورتیکی هاتن گرتن. آسایش داخویانی کرن پشتی لیبرسین آوی افکس جبو دوزگری ورن شاندنه. هزین آسایشی لشهبای جی نیشان دان کو ویرین دن پلان قریجین بریا ناکورتیکی جواک جهف بخنه. دوی چارچوبه ده بشتی آگاهی و شوپاندنا دکس لحریما شهبای لسر سوج هاتن گرتنه. بوان کسان را 58 هبین کپتاگونی هبون. لطبقه جهیزن آسایشی بازرگانی که پرین سخت گرد.
Navendera gandine asayişê bi daxuyanekî nizîskî vagayê da. Hêzên me wî Sûdûyê Nîsanê li bajarê Tebqayê kesekî ku bazirganiya pereyên sext e û belavkirina wê dikir girtin e. Di destê wî de $900 sext hatin desteserkirin. Hêzên me ji bo ku li dijî wî tedbîr bigirin ew kes sewîqê aliyên eleqedar kere. اندام کنسری به برای کجکی مصطفی قراسوانی زمان کو ج داخلی سپیتی تی خویا کردن کو زحمتیه که دبینه قراسو گوت ربره که او قاسی جن و گل خودیل درد کبن زحمت زندان بهشت. اندام کنسری و بر آکجکی مصطفی قراسو بجداری برنامه مدیا haber TV bu Orojev Nerxan. Müzakere gibi de oluyordu ama öyle Türk devletinin müzakere yapma gibi bir yaklaşımı zaten Mustafa Karasu diyar kir ku li ser rêbera potejîtekê tam tê meşandin û got. Li ser rêbertê ne salin tecrîdekî tam heye. Eger tecrîda li ser rêbertê divê asî de tê meşandin bêguman Ewropa jî ji vê yekê berpirsyar e. Dadgeha mafên mirovan a Ewropayê Konseya Ewropa Komiteya Pêşîgirtina li îşkenceyê Sipîtî berpirsyar e. Wan ev sîstem avakirin. Ev sîstem di navbera Ewropa, devletên Yekbûyîn Amerîka û Tirkiyeyê de hate avakirin. Mustafa Karasu di dûmdariya nirxandinê de behsa daxuyaniya Spîtî jî kir û hadiman. Sipîtiyê daxuyanî da ji xwe Ömer Öcalan jî parêzer jî çûn. Sipîtî got em nikarin daxuyanî bidin. Eger Tirkiye desturê bide em dikarin daxuyanî bidin yan jî eger li İmralê binpêkirina mafê mirovan hebe hingê dadgeha mafê mirovan a Ewropayê berpirsyar e. Ev îzahat nîşan dide ku zehmetiyê dikşînin. Dibe li hemberî Sipîtî tekoşîna hiqûqê dikare bê meşandin. Lêbelê ji bo encam bê wergirtin xwedî derketina li rêbertê hîn bêtir giring e. Mustafa Karasu xwedî derketina li rêbera bû ya ji aliyê gel vernirxand û hanî ziman. Xwedî derketineke gelekî mezin heye. Xwedî derketina li rêbertê wê hîn mezin bibe. Jin ji xwe wê hîn bêtir xwedî li rêbertê derkevin. Rêberekî ku jin divê asî de bi xurtî xwedî lê derdikeve, zehmet e ku li zindanê bêhiştin. Şikandina zexta li ser rêbertî bi xwedî derketina jinan dibe. Mustafa Karasu diyar kir ku divê yekê gulanê weke destpêka demekê nû bênirxandin û hebdawî kir. Divê êdî zext metîngeriya ji 12 îlonê vir ve hatiye afirandin bê şikandin weke pêvajeyekî nû ya ku xurtkirina tekoşîna demokrasî û azadiya Tirkiyê bênirxandin. Divê yekê gulana îsal weke destpêka demekî nû bênirxandin. Li ser vê bingehê ez bang li gelê Kurd dikim ku qadên yekê gulanî dagre bi gelên Tirkiyê re bi karker û ketkarên Tirkiyê re bi jinan re tekoşînê mezin bike. بله هر وها اندامی کنسری به برای کجک مصطفی قراسو تکلداری هولدانین رژیم اردوغان یا جبو خسب کرنا اراده گلی وانی آگاهی نودا قراسو دازانین کو میتی راپورا کلیسر مجاری دا اردوغان او جره گوت اگر مزبطه جبو دم پارتیه نی داین ولی گلک باجران چالکی پیکورن وی ترسه هشت کو اردوغان نچار بمینه مزبطه جبو دم پارتیه بداین. Endamê konserê ve bir akecekê Mustafa Karasu di bernameya Medya Haber TV de qala gelek rojevan kir têkildarê hilbijartinên xwe ciyên siyekê adarê jî nirxandinê nû û balkêşta. Mustafa Karasu anî ziman di hilbijartinê de fikir û şerê taybetiyê ku AKP têk naçe hat şikandin û ha got. Lêbelê divê mirov nebêje divan hilbijartinan de wê her tişt biguhere. Baxçelî bi eşkere got me ev welat bi hilbijartinê ava nekir. Erdogan jî xwedî heman fikrî ye. Lewma divê ev hilbijartin weke serkeftinekê weke destpêkekê bêdîtin. Lêbelê şaşe ku mirov bibêje bi vê hilbijartinê re wê her tişt serrast bibe. Bi domdarî Karasu balkişan de li ser hewildana destlata AKP MHP ya ji bo carekê din desteserkirina şaredariya bajarê mezin yê Wanê ku namzetê Dem Partiyê Abdullah Zeydan bi ser ketibû.
Mustafa Karasu bi birxist ku gertêkuşîna Hêzên Demokratîk nebûya ne tenê li Wanê wê bi demî re li Kurdistanê şaredariyên din jî bihatana desteserkirin. Karasu anî ziman ku di rapora mîtê dayî Erdogan de wiha hatiye gotin. Ger li Wanê mezbeteneyê dayîn piştî çend saetan piştî fitarê di serî de Amed wê hemû bajarên Kurdan rabin ser piyan. Navenda mîtê ev rapor da Erdogan. Helbet ji bo hikûmet bi rewşekî wiha re rûbirû nemîne, Erdogan ji serokê yeksekî re got demil dest mazbateyê bidin Abdullah Zeydan. Di vê çerçeveyê de endamê Konseya Rêvebir a KCK Mustafa Karasu îşaret bi hêza têkoşîna hevpar kir û bank li hemû aliyên demokrat kir ku îtîfaqên xwe pêş bixin û beşên hîn berfirehtir bigirin nava xwe. Bilinçli ya da bilinçsiz. Bazıları da bilinçsiz söylüyor yani. Bu ittifaklar ne diyor? Gerilên azadiyên Kurdistanê li qada berxwedanê ya Şêladizê ya Metînayê jî du baskan ve li artêşa Tirkiya dagirker xistin di encama çalakiyê de 13 leşkerên dewleta Tirkiya dagirker hatin cezakirin. Her wiha HPG têkildarî êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser xaka Başûrê Kurdistanê jî agahî parve kir. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê di çalakiyekî serdegirtinê de 13 leşkerên Tirkiyên dagirker ceza kirin. Navenda ragahandin û çapemeniya HPG têkildarî çalakiyên gerîla ev agahî parve kir. Li herêma Metînayê siyê heziranê li qada berxwedaniya Şêlazê hêzên me ji du baskan ve li dijî dagirkeran çalakiyekî koordineyî kirin. Di encama çalakiyê de 12 dagirker hatin cezakirin, dagirkerek din jî bi sekwaniyê ji aliyê baskê duyemîn ve hate cezakirin. Her wiha HPG da zanîn li herêma Rojavayê Zapê jî 29 û 30 Nîsanê gerîlayên Yêca Starê li dagirkeran dan, liv û tevgera dagirkeran rawestandin. Derbarê êrişên dagirkeriyê de ji HPG eşkere kir ku artêşa Tirkiye di navbera 28 û 30 Nîsanê de herêmên Zapê û Xakurkê 12 caran bi balafirên şer bombebaran kiriye. Di encama van êrişan de HPG ragihand ku 28 Nîsanê sê welatiyên sivîlên ji Rojhilatê Kurdistanê li qada xênereya jor a li herêma Xakurkê şehîd bûne. Her wiha dawiyê HPG diyar kir 27 Nîsanê ji artêşa Tirka dagirker derdora gundê Demkayê li herêma Keşanê bombebaran kir, piştî wê jî hêzên Iraqê li bir bicih bûn. Belê dewleta Tirkiya dagirker li Başûrê Kurdistanê li dijî kulberên li Rojhilatê Kurdistanê êriş pêkanî li gorî agahiyan di encama êrişê de du kulber hatine kuştin. Dewleta Tirkiya dagirker îddia kir ku êriş li dijî gerîlayên HPG pêk hatiye HPG jî bi daxuyaniyekê ev îddayên dewleta Tirkiyeyê derewan got di êrişê de sê mirovên me yên sivîl ên ji Rojhilatê Kurdistanê şehîd bûne. Di 28 Nîsanê de du kolberên ji Rojhilatê Kurdistanê yên bi navê Ehmed Heyderî û Resul Çekal yên xelkê serdeştê derbasê sînorê çiyayên Xêre û Lolan yên ser bajarokê Sîdekan bûn. Hat zanîn ku her du kolberan jî di encama êrişên balafirên şerên dewleta Tirka dagirker de jiyana xwe ji dest dane. Dewleta Tirkiye piştî êrişê îddia kir ku êriş li dijî gerîlayên HPG hatiye kirin. HPG jî bi daxuyaniyekî nivîskî ev îddayên Tirkiye derewand. HPG têkildarê mijarê ev agahî parve kir. 28 Nîsanê li qada xênereya jor a li herêma Xakurkê balafirên şerên artêşa Tirka dagirker êriş pêkanîn. Di encama bombardımanê de hate îddiakirin ku hêzên me wendahî dane. Lê belê nûçeyên artêşa Tirka dagirker bi tamamî derewin. Di vê bombardımanê de tiştek bi hêzên me nehatiye, lê belê di encama bombardımanê de sê mirovên me yên sivîl ên Rojhilatê Kurdistanê şehîd bûn. Qeymeqamê bajarokê Sîdekan ya Başûrê Kurdistanê İhsan Çelebî jî êrişa li ser kolberan pêşras kir. Li gorî agahiyan cenazeyê kolberan hîn jî li cêk û êriş pêk hatiye mane. Hate ragandin ku malbatên her du kolberan jî ji Rojhilatê Kurdistanê berê xwe dane Başûrê Kurdistanê da ku cenazeyên zarokên xwe bigirin. Lê çekdarên gerêdayê PDK rê nadin malbat cenazeyê zarokên xwe ji cihê êrişê bigirin.
سلیمان احمد حوالیمه روزنامه‌وان جالیه پدکی و اف صدنوت روزن هاتیه رواندن او حتی نهاجی آگاهی جنای گرتن کمیته پاراسنا روزنامه‌وانان او کمیته مینا درباره دیارکرنا چارانوسا حوالیمه روزنامه‌وان سلیمان احمد ده داخوازنامه که لزگین پیشکشی کمیته ونداکریان آنتوین یک بوی کر کمیته لن جنتوین یک بوی داخواست کرد که چارانوسا سلیمان احمد وره اشکره کرن ده همان دمیده چالاکوان و اکادمیسیین باشوری کردستان جی داخوازا سربزبردانا سلیمان کرن. لباشوری کردستانی بن پیگرنی لبرانبری روزنامه‌وانان ددومن. هنگ روزنامه‌وان بی کتو توانه کبن دگرتگاه هندنه. کمیته پاراسنا روزنامه‌وانان و کمیته امینا د دربار دیارکرنا چارانوسا روزنامه‌وان سلیمان احمد داخواز گلزگین پیشکشی کمیته ونداکریان آنتوین یک بوی کرن. کمیته تمنا پاراسنا روزنامه‌وانان د مالپرا خویا فرمی در آگاهاند کو به هماهنگی لگل کمیته پاراسنا مافان یامینا داخواز گلزگین پیشکش کمیته ونداکریان آنتوین یک بوی کرنه. کمیته داخواز کرنه کو چارانوسا روزنامه‌وان سلیمان احمد ور اشکره کردن. هات دستنشان کرن کو روزنامه‌وان سلیمان پشتی سردان مالبات داخل سوریه کر وگرا باشری کردستان هات گرتن جوی دمیده دسلاتداران جیه و تومتا کو گر هبه لسر اشکره نکرنه. چالاکوان و اکادمیسیین باشری کردستانی تیکیلدار روشا کار روزنامه‌وانی لباشر و مترسیا کلسر جان روزنامه‌وانان هی آخوین. بنامالا بارزانی روی رشو رسوا و شرمزار دکم که تو دبینی ده سالان اندریج ده حتی وگاوی هندی ده آخوین ده هر چالاکوان سیاسی تاکور زردشتی دا زانی کو بنیمالا بارزانی هر جاری دوی خود دبکن بحثا آزادی روزنامه‌گری دکن لی لباشری کردستانی آزادی کری بچوک جی نشتنه. سر بنامای آزادی هاتی ندام مزراندن دروشمی آزادی بلندکن ناوی خوب آزادی در دخین. زردشتی بالکشان سر روشا روزنامه‌وان سلیمان احمد و گوت بنیمالا بارزانی روزانه لبرانبر روزنامه‌وان سلیمان احمد سوج دکه کو اف زیرتری شش مهنت آگاهی جنای گرتن مترسیا ترور کرن و شهید خسنا وی هیه کس نزانه جبر کو حتی وی آسی تاوان بارن. بینی هست بارد بوی که هشتا هندی هرشو مترسی لسر روزنامه نوسان هی لعنه کانی دستالات دیاره. مجاری ماموستیا زاننگه دکتر هنر رسول جیکود از تقصد دکم کو چاپمنیا آزاد بختواری پیدا دکه دوی دستالات بخواجی پیشگیری چاپمنی بکه دا کو شفافیت و آزادی فکر و رامان چی ببه. حزب السیاسی کان همویان هاوکار بن لوی که لهریم کردستان ام بارودوخی که هی سبار براگانی زیاتی برو پیش رو برا. د دوام ده دکتر هنر رسول دا زانین کو او جبر بن پیکرنی کل باشری کردستان لبرانبر روزنامه‌وانان چی دبن به فکاره و گوت گرتنا روزنامه‌وانان مترسیه لسر تواهی جواکی. بلی فستیوالا کوبانه یا ناونتوی یا سینمایی به دستپیکرنا بجداربونا خولا پینچمین هات راگ هاندن فستیوال وی حتی یکی تیرمه هیجی دوام بکه. فستیوال وی 6 حتی 8 ایلون 2024 خولا خواه به خلات کرنا فیلمین سرکتی او نشاندن وان جرای گشتی را بتاوی بکه. کمیته آمادکار به دستنشان کرنا لینکان راگ هاند کو بجدار دکارن فیلمین خواه جوان را بشینن. جبو شرط و گاوین بجداربونه فستیوالی درباسی روپلک سرکی یا فستیوالی ببه. لسر لینکان ها هون دبینن دکاره فیلمین خوش جه کمیته را بشینن. پشتی وی کسی دخوازه بجدار ببه فرماکو در دیکه به پیشیاوی دکاره به داگرتنا آگاهیان لسر تجیبی که هر وها هن آگاهیین تکنیکی دنگ هر وها دریجایی و زمان فیلمی. پشتی داگرتن و امضا کرنا فرمی و لگل دستورنامه یا پاروکرنی جی بشینه. بری بینرین هجام لورده گیجین داوی بلتن آخویا روشود بشین حتی صبح جاره که دنورین پیشیا و بمینند نواخیر خوشیده هر شاد بختار.